So sir, SFO2 Sena sir no. So adunay nahitabo baguhay lang gyud sir nga usa ka transformer minivan ang nahulog sa pangpang dani sa may Dayawan Villanueva. Sir, unsa ba ginahitabo diha ni sir SFO2 Sena sir? Before sa nakaabot mi sa area, gitawagan mi sa personal sa bureau sa MDR. Nag-coordinate sila sa amo nga naa daw kuno mas quality sa Dayawan nga area. Kuan. Na moto nga pagka balo na mo sa misis, nagprepare mi sa mga gamit kay nanawa pud sila lagi pasa sila sa amo nga labi na sa abot sa roof rescue ug mga gamit na kuan mga gamit lagi kay tungod kay medyo pangpang daw kuno nahulugan. So moto nga dadali mi og prepare din wala magdugay larga mi sa amo ang fire truck proceed mi sa area. Ay pagabot yo sa area sir, unsa man yung naabtan sir? Pagabot na mo sa among area tungod kay mga tong fire truck kay dito maka-proceed sa area mo tong kanaog ko kini sakay ko sa akong kauban sa motor para manhayan na mo makauna mi sa area. So while nakaabot mi din ako naabtan din nga tong nag-rescue na. Nanay mga rescue kanang nanay mga tao nga tuwa na sa area sa bandang may sapa. So sa akong kauban una mi nakaabot din so dito sa area nga sa area sa katong nay multicab. So paingon pa mo dito nakita na namo daan nga kumbaga nahabwa na sa mga residente or katong nakalabay din nahabwa na ang katong biktima nana sa gawas sa multicab kay na daw siya sa sulod. So mo na abtan. Ayan. So giminaman na sir pila gikabuk ang sakay sa maong transformer minivan sir? Base sa among panginabi kay naay sa area dito sa ubos gyud lugar sa area katong nay multicab na daw dagan daw sila more or less sa among pagpanguta si babaw na daw sila sa more or less sobra na pulo o more or less na isa naingon nga 11 na si 12 so isa ang atong casualty sa then last na mo nga na kuan kay sakap si babaw last na mo nga na rescue katong isa babae pod so moto siya ang ako naabtan kay nadala na magud ang uban sa kuan kaning MDR pod. Sir pila edad sa pinakabata sir ug asa gid sila gikan? Mga 3 anyos. Oo kay nada ko nito inahan pod adto nga kuan kuyog. Nadala niyang bata kay wala sila kabalo nga mangin adto dito gikan pud sila sa patlod. Oo. Yan. Pero so far sir ang mga other no nga sakay sa minivan na nasa luwas kang kahimtang karon kay gipangdala na sa balay Tambalanan. Isa po na sa mga kuan ang medyo grabe kato lang yung last na kuan ang uban daw kuno medyo conscious itong nadali sa Tambalanan. Ayun. So sir, isip po sa sa ulog no sa March sa Fire Prevention Month. Diba aduna kay pahimang no panawagan sa katawhan sir nga naminaw karon sa atong interview. Okay, sa katong naminaw karon sa mga karon nga panahon na. So karon nga bulan mao na atong gitawag nga Fire Prevention Month. So magbalantayan kita sa atong balay nga kumahimo nga iwas ta disgrasya kay tungod kay buto na nato ang panahon nga ting-init sa bulan sa March o Abril. So mao na siya nga iputa mo lakaw sa balay isipti ginato ato ang mga posporo og lighter nga dili gyud maabot sa labi na mga bata ang mabilin kay ginikanan lagi nagtrabaho so mga bata mabilin so mo na siya nga atong permanente nga pahimangno sa publiko nga labi na tagbalay labi na po ato mga ginikanan nga tabahante nga isipti gyud ang ato balay labi na walay tao i-off lagi ang plangka so mo na siya nga ato ang pahimangno nga permanente dili lang kay Prevention Month in the whole year ta siya nga Fire Prevention Month gyapon. Thank you kaayo sir. Daghang salamat ma'am.